Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Ku na minkandziyiso ya tivhidiyo leyi nga ku jikajikeni ka swiyenge swa mabulu yo hambanahambana ka swona, laha ku vonakaka machudeni ya le Denver Technical College etindhawini ta le Pitori va karhi va havashela magawini, naswona va karhi va cina hi risimu ra Papa Rhulani Avuxeni exigazini. Van'wani va vutisa leswaku mhaka ya ku va loko munhu a karhi a havashela gawini ku chayisiwa risimu yi sungule rini, kambe hambiswiritano risimu ra Papa Rhulani leri nga thyiwa leswaku Avuxeni exigazini ra ha ri na nkundzumulo, ra ha ri na matimba. Hi ta tsundzuka leswaku i risimu leri a ri famba ri ri roxe, leri na namuntlha na sweswi xiyimbeleri Papa Rhulani va ha ri ku kumeni ka swirhambo hikokwalaho ka rona. Ndzi nga vula ndzi nga tipfinyingi leswaku Papa Rhulani ntukulu wa N'wachapo eka lembe ra 2022 va endle matimu hi risimu leriwani. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro. Ntambavisa maluva.